Medofo, mama wakwaba emfa umbra GCN page so muniaba address me and I'm the Jumedi way ebro. Na mesra so be subscribe to my channel. Now don't sa emia bell ne so be notification. And some me koso wo me mu bia obenye biati and asa obenye biahwe e wo GCN page ha. Eye NPP omo National Woman Organizer Madam Kate Jemfua. Odina no atum esu wie papa. Na esu na wosu na ya reho ni na ne se omo akwa akohye excavators awde ye galamsey ene ho nsem apie na de ade a na no ena Madam Kate Jemfua de atudwa se sa asem na atu no e yade asem atu ni papa NPP fo omo ayina ma omo ama na chese nesa esifem anya asem keto akora na adofo ye ni galamsey ho nsem ekoso ewo oman Ghana emu ye beka ya His Excellency na do danko Akufo-Addo abra 2016 oye campaign na Ghana fo ya to aba ede ama no e yade o ka se na ni suade hu kese pa ne so be fight de etia galamsey because yensu ese ene wo mo echema wo do ani echrem ewo western regional cancer ene ya rebone etues wo pa ni na ye galamsey omo yo wa ese yensu ti na first fight na His Excellency started no ankosiaga ni na ene say Ghana fo politicians no panifo no omo ginem gidi kra galamsey na ekoso wo memu no empanifo omo nimide omo nim so omo sensu no esan so omo fa o man Ghana ho na kakra omenya gom pocket nti no omo sensu na emfa ho na do ne second term no so ka bibi odo hill odo bibia se odo ne presidency esiso na no we kra de se presidency ne se eya wo this is kra e shede nya because o first term we atwa wi o second term na wo koyenya de abebebiu na do so de esiso odo esi board se and in time of 2024 mbra on fia bemu no na Ghana yensu ni ani aye blue ti se ne ete na ise yensu ndi aye ateche en na do fight galamsey fight ne de na ekoso pa ana we to soldiers agu na ni soldiers no ti se wa ba site no mo so galamsey omo di sorry wo excavator omo di jabe tum sisi a na manfo bi kura e kire se esa excavators e omo ehihye ni ankama mo hye no because Ghana ya kwan yi na enye mo fa nkosusu na mo ndwira kwan no sensa wo be hye no Ghana fo omo peka sanso yebeka ya last year abra His Excellency all fight against galamsey no excavators and penfunu kosizi na excavators ni nya taban erai enti sa dia excavator betu nya taban ayira dia ene wo size wo be hye no ena dia dia na no ena Madam Kate Jemfua oye NPP National Woman Organizer oye galamsey ni bi na no mo akostom ni office baby sorry baby oye galamsey no mo ashini na mi na ena ode na no atu na yehwe video na Madam esu ne kakra Greater Accra. Waka wanya waba kakemi. Wake anyonyam samo. Wake abojem samo. Wake tutrubi samo. Oka waye mehi. Wato wa meeting no sitting jemi kanya kwenkra kawo ode. Papa hawa chuno yi. Wanyami yika mbuo. Wanyami yika nyu. Amumu nyina musu. Mama baba chichi ni fa yo musu. Unyansa. Yawa ba ke ni ko ko ya gbe. Yawa ko ko gbe ya. Wa ke mo lo gbe. Ano nya sa mo mo tu lo. Yesu Kristo bi a ke le amen. Amen.
Ata mo wo achi mu. We are the new, let us take part in. We are the new, let us take part in the elephant race, and we sing, oh, we have won to save Ghana. The elephant race, and we sing, oh, we have won to save Ghana. The Greater Accra. Waka wana waba kakemi. Wake anyonyam samo. Wake abojem samo. Wake tutrubi samo. Oka waye mehi. Wato wa meeting no sitting jemi kanya kwenkra kawo ode. Papa hawa chuno yi. Wanyami yika mbuo. Wanyami yika nyu. Amo mu nyina mu. Wọ́n Mama baba chichi ni fa mu. Unjansa. Ata mo wo achi mu. We are the new, let us take part in. We are the new, let us take part in the elephant race, and we sing, oh, we have won to save Ghana. The elephant race, and we sing, oh, we have won to save Ghana. KGL and a Youth and Sports Ministry no aka bomu ahead of AFCON ya womu every whole campaign ase o ha 20 interchanges so that 2024 be kwa wie na ya yem and on pay daily searchlight the Iraq Jamfua National Women's Organizer MP podnifo na babeto ha say asem ya atononom na ode ho asema ba no say aya ya say said ya bona bra ne sun enti
Kate Chajo we our daily search live Mikra Daily